Okay, naimbag nga rabi ito yung maning kakabsat at ito yung maning 4-decade duo with me June and my partner John Mark. Tatlo mang ted iti na dumaduma klase iti sa Niweng, manipod iti Ilocano, English, Tagalog, Espanyol, or nga request apo, ket padasan mi nga idaton kada kayo amin. Ket iti umuna nga patgantayo, ket iti nag-request iti sa Niweng nga Isem. Ket iti umuna ko na para po sa mga nag-work dito sa Singapore na kahit pagod sa work, kailangan po natin naka-isem lagi para pantanggal ng pagod at sa lahat po ng family ko dyan sa Isabela, family Galingana po, from Reza Galingana na nasa Singapore. And sabi niya, next year, pupuntahan ko po kayo dyan para ma-meet kayo ng personal. Apo nagdakil nga ba nagdadya kabsat, no may kadtibalay mi nga dawit na nga, sabon, ken shampoo. May sama na yan ko na go kuya, isang para kanyak, iti nag-request ni Lisbeth Obedoza Lazaro. Hindi naman siya mukhang makasarili kasi siya yung nag-request para sa kanya yung kanta. Okay, next, kunana, isagot ko kadagiti napipintas ken napupusaksak agagayam ko dito sa Singapore. Isuda Vale, Marilu, Mel, Mylene, ken Ophelia. Agyaman akmanong, more power and God bless you. Kunana met from Lileth Pagaduan Antonio. May saman kakabsat nga nag-request ko na isagot ko man na to'y grupo mi nga taga Gonzaga Cagayan, mauawagan ti Resbak, wenno pamilya Resbak, iti nang iyawat ni Esther Calibuso, iti Madrid, Spain. Madrid, Spain. Medyo adayo tayo Okay, may saman kakabsaat ni Isabel Mary Almasan, kit kuna na para kadagiti amin nga taga Sinamar Norte, San Mateo, manong nang runa jay purok 5, ti Apostol, ken Sugitan family, kablaaw, nagapukin ni Jeffrey, ken Marilu, Sugitan. Medyo nagulo Kasi yung account Isabel Mary Almasan, tapos yung nag-request Jeffrey ken Marilu Sugitan. Bahala na kayong mag-areglo dyan. May saman kakabsat ko na para kinikipadak ng OFW Amal Malday from Land Publico. Thanks manong kunanapay. Datartaraudi na. Okay, may sama na kakabsat Ezreal Valdez Decano ko na request ko sir Isem, dedicate ko kadagiti Canada. Jay Canada, family Felipe, akas tamet Jay America, kabatbat family, ken Jay Filipinas, Decano at Felipe. At kastamet iti friend ko dito Saudi, Kuwait, kunana, thanks po and God bless. May sapay, request, dedication, nagapukin ni Jane, Sir Kinya Marie, kunana Isem, tapno, maragsakan, tikabsat mi nga na stroke. Sir Kinya family, Ken Marie family, thank you sir. Okay, may saman kakabsat ni Albina Havillonar. Kunana, para kanyak mamet, Sir Isem. Sige, kanyamon, Isem. Sikatin nag-request. Okay, may sabi kakabsat, nagkapukin ni Daisy Mendoza. Kunana, isagot ko amin kadagiti taga Bantog Petines, Alicia Isabela. Asidik DJ taltalong ko, Alicia. Kunana, ti dedication nagkapukin ni Daisy, dito'y Cyprus. Thanks po and God bless and more power. Adag tataol nga aso di jay, manggigyo siguro. May samanin ko na Karina from Karina Mendoza Bosito. Isagot ko man kadagiti amin nga naisem itang aldaw. Bawal ang nakasimangot, hehehe. Kunana, isong ano bigat nakasimangot ka, ham nga para kanyam daytoy. Ken, kastamet ten nga kablaawak ini pamilya, may di iling abra, kuya, para kanyayo daytoy nga kanta. Ito'y nag-request, Karina from Cyprus. Agyaman na kuya, God bless and more power. Another one, we have Julia Ulay Yadaw. Kunana, iti palayaw na kano, dunggiit. Yan ang kanyang nickname. Sagot ko kadagiti amin nga padak nga dunggiit. May sama na yan, kunana, isagot ko para ni mother ko nga mahilig iti Ilocano song. Pakibatim iso na ti happy birthday into November 10. Tinaga ni mother ko, Flory de los Santos. So happy birthday po, Mami Flory. Nagapuji anak mo. Kunana taga-Tayug Pangasinan. Iti nag-request ni Jerome de los Santos iti Al-Khobar, Saudi Arabia. Salamat po and God bless. Sa Balinganagan, from Jerome Lee de los Santos, kunana sa Balibet niya nag-request. Medyo magulo yata. Anyway, ang last po na nag-request ay si Redith Mag-Yvonne, organista, and gusto rin niyang marinig ang awiting Isem. So that's it for our dedication. At ang awitin po, narito para sa inyo.
Isem mapakabiyag at pangmumuray dagiti matag taisod makaagas mangliwliwatoy kaunggak Isem maduti sawen na ada isem makagura ada isem maray awen na ka ada isem pamagustuken ka Uray adhamin kaniyang arigat Uray painuag pupung tutak Uray painuag paspasungnudak Luwes man nakriknak mapagmayat Isem, isem Umisem ka man biyag ko Laon-lawag ka man to'y barukong ko Kaisem mo Isod mangay ayo Day ti pusok nagnuan tilindo Oh, may tika partner pamaga ti John Mark segunda second voice Isem mapakabiyag at pangmumuray dagiti matak Taisod makaagas mangliwliwatoy kaunggat Isem maduti sawen na ada isem makagura ada isem maray awen na ka ada isem pamagustuken ka Uray adhamin kaniyang arigat Uray painuag pupung tutak Uray painuag paspasungnudak Luwes man nakriknak mapagmayat Isem, isem Umisem ka man biyag ko Lawan-lawag ka man to'y barukong ko Taisem mo Isod mangay ayo Day ti pusok natnuan tilindo Isem, isem Umisem ka man biyag ko Lawan-lawag ka man to'y barukong ko Kaisem mo Isod mangay ayo Day ti pusok natnuan tilindo Isem, isem Umisem ka man biyag ko Lawan-lawag man to'y barukong ko Kaisem mo Isod mangay ayo Day ti pusok natnuan tilindo Okay, once again, we're the 4-decade duo saying good night and God bless everyone. Para po sa lahat ng mga Ilocano all over the world, umisem tayo amin kakabsat at mapugaw ng iti marikrik na tayo nga sagubani. Okay, once again, good night and God bless everyone. Kuti.